Jer mi se jednom probudio u napadaju, ja sam se slučajno probudila, šta bi bilo da se ne probudim, ne znam. To je svakodnevica roditelja djece koja boluju od Dravet sindroma. Jan je jedan od njih. On je veselo i sretno dijete i kad bismo gledali samo njegov zarazni osmijeh, nikad ne bismo pogodili da ga muči nešto zaista ozbiljno. Jan je jedno predivno toplo dijete, velika je maza, izrazito se voli igrat, obožava loptu i bacanje lopte na koš, što se vidi iz priloženoga, i zapravo je jedno veliko dijete i jedna naša zapravo velika topla beba. Ali Dravet sindrom je težak, poput najgore epilepsije koju možete zamisliti, a neki od desetaka napada koju djeca imaju u jednom danu događaju se i po noći. Roditelji ne smiju čvrsto zaspati i to je za njih noćna mora. Uz vašu pomoć, udruga RTL pomaže djeci pobrinula se da se obiteljima nabavi 20 uređaja koji znače olakšanje. Pulsni oksimetri promijenit će njihove živote. Oni mjere zasićenost organizma kisikom, pokazuju što se kod djece događa noću i kad se roditelji moraju probuditi. U strahu ste, ne znate je li imao napad, nije imao napad, zašto produženo spava, zašto ne spava. Imate puno pitanja, nemate odgovora. Sa ovim aparatom mama može saspati, on tako jako zvuči kad krene taj alarm da, što se kaže, sve budi. Tako da ona će se normalno probuditi, reagirati i pružiti prvu pomoć. Pulsni oksimetar jako je važan i kod sudepa, nečega od čega svi ovi roditelji najviše strahuju, jer dijete se bez vidljivih vanjskih znakova, nakon što zaspi, više nikad ne probudi. Mi se u ime ovih mališana moramo zahvaliti svima koji su pomogli, posebno HIP-u, koji se od početka akcije RTL pomaže djeci uvijek uključuje bez mnogo pitanja. Bilo koji projekt da smo odabrali, znamo da ne možemo promašiti. Ovo su stvarno izuzetno bolesna djeca, nažalost, a nabavom ovih aparata nadamo se da ćemo olakšati život njima, a pogotovo roditeljima koji u principu trebaju pratiti stalno stanje djeteta i bdjeti stalno nad njima. Ivana sad ima mirniji život. Pulsni oksimetar spojen na djetetov prst pokazuju sve što su dosad roditelji morali samo nagađati. Navečer ne moramo leći u 9 sati kad on kreće na spavanje, nego možemo, suprug i ja, ne znam, razgovarati, pogledati neki film, a on može biti u svojoj sobi i znamo da ćemo na vrijeme saznati, odnosno čuti, alarmirat će nas pulsni oksimetar. Mogu biti mirni i odmoreniji za igru sa svojim mezimcem, otkad imaju elektroničkog pomagača koji na Jana pazi i noću, dok nakon dugo vremena konačno mama i tata spavaju.